Pökinyi ti sangyu le chen gozu shu yi tari pögyalu ni tong gya da shipchu pende shibe tsebni shu dun ta chilu ni tong choksum le daw tukbe tsenga salagwe sangyu le chen gozu shu yi jino konskem ge chemu choki pö na chugri sokyong ta Yar-tsa Gunbu kokap soki tuiso pensu sansam gere tempu la nye de same tuima kowa kashik ne pö miri shata chiki lagyar masambar lamsing tita menda la chane gwenjing chelu senshin bar pö miri ki shamde tu doshi tabdu ki chavateri tetu samjo chegyobe regu ki sungtin shik zedo konsusho ki sungtin na kweden. Tedam gyurme shilu gyaje mimang tuimong la jode teng zamling ki kyundir Zetri pege la tene chingwebe yerge pesum tsobu yunayang nangsem gi kerso cham nyingje samle pongde rangshen kweso mape bar cho kangsar chakdang chuzu gyumi cheba dida la tena rangja kangjen bar nam pajo tuji chimbe dushin du gyuwe tinle shamze samlo ta tewe yerab sangjo gi kumshi sangbo mikse shik mirab gyunchak su yoba yin höngyang pargab ne rangyu na loyu du mishonwe kado naso shik chungwa tang lakbar ngadu da mindrawar tengsan shingro tungge genzang she yugi tsasa tagyong dukim dang tezen chungu kamang la kwebe wangi diya dang palang raluk so churi sogyong dang Yar-tsa Gunbu kokap so gi tuisu penchun sansam kere tembu la nye de same tuen mago kashik ne pyo mirik shata chigyur ki lagyar chi manyam ba lamsang tri menda la chang ne lagyo gunjing chilu koto yungu yubashin talam yang Saku kare Yar-tsa Gunbu koyu sache tone zonyo lhade yulung shokri ki zata nyingke nezu yune tueba lopam chung. Tsewe le ni choksum gyapsu sungshin dichi lendre ke lenge nangba sangye be tajwe dan yongsu gewa dan yanggo ngwene pyo kangjengi zhongdi tseme shiwe mide jizo shik tunche bezun chimisu yoba dida mitunba shese yin. Tena pyo miri ki shamden du dushi tabdu ki chawa dirik tredu samjo chego she shatsa sume ki regu chishin yu. Leja nizu diri kaptre sosur tumdi yongdab su seke samyo nyongjen changme penzu nigar male magyobe labja nenge chege chewe shingu kyabmen che shage kelong chwe mawa tale lame rabjung judunbe chudu daw shibe tse nitsadu chilo nidong choksum daw chukbe tse shila. Choksum kasang konskemge chombo choki shuga tekjin chungling zula kanto nimashi junjuk cheme chöde ki nin tamegab pawatuji chembe wangchen ze yubre tingdi chöde deshi nalinda shikshashe gyagana nangchwe tönyen jen namne sundev shivashi ibre konstione tome ninsumli gyase chembo shiwale zebe changju sembe junjuk cheme leu tangbu ne sumbatang tene kasang sungju jukdi ni pawatuji chembe wangchen ze zenang ze yubre sungju su gyaga zowu chebe gegab tuju regu ne kyun chushuwa gedong la ja yubre Pimitik zu shiri legung ke kodik nangwe shenyun kebe lobdun lenzo teng tangbe to Sikyong tang shiri kanyo jikjo kyang lopsang senge choki kasha kabjushibe shenyun ni letun ke chishu shigla zinang batang Pimizu mutu longab jurin zenjo to negu chungyang saten to netu be tablam yakshu ni shunge su shenyun to la shugya gyute yinbatang Pimitik zu ne kangtub ki lobduk su shenyun ne ze yarge tongtab su bezun nangshin yobe sungshe nangdo. And to be blessed by His Holiness the Dalai Lama yesterday was the height of our gathering here. And with his blessing and his advice, and as per his vision, we hope that the next 2 days will be inspiring, exciting, motivating. Maybe there might be an element of scare as well, that how bad we are or what are the things we need to do as well. With all that, we hope to have a sound, profound, substantive advice, guidance from you all, so that we can improve the education of the Tibetan children. That is the purpose of this meeting, even though it's one of the series of first meetings we have organized by the Department of Education, but to be first is easy, but to be first in actual result is more difficult. So that will be our challenge, and we, the staff members of Department of Education, work very hard to identify some of the most well-known as well as well-qualified and people in this room who can really advise us and guide us to take the
level of Tibetan education to the next level. So you are very much part of it. And then the number one priority of this administration is education. This we felt it to be very important, mainly because we have been in exile for the last 50 years. Of course, we all should strive to return to Tibet in the next 5 years. Having said that, we have to lay the foundation, strengthen the foundation, and sustain the Tibetan cause for another 50 years if need be. Hence the question, how do we go about doing it? Where should we invest our resources which will have the highest return? And it's just common sense, education. If we invest in education, if we invest in human resources, then the perpetual return is much higher. So that is why we have, regarded and invested in and making efforts to improve the education. On the one hand, we have done relatively well. Thanks to Pandit Jawaharlal Nehru and His Holiness vision, we have established separate Tibetan schools for Tibetan children. The net result is, for example, the literacy rate is of Tibetans in exile is around 84+%, which is higher than host country, maybe even Nepal or Pakistan or Bangladesh. Also, the literacy rate compared to Tibetans in Tibet is far higher. So there are some accounts as to the literacy rate of Tibetans in Tibet could be anywhere from 40 to 50%, some even low as 30%. But whatever the number we have seen, we are far higher. In that sense, we have done relatively well. But when it comes to quality education, where Tibetan children going to the best university in India, very difficult. IIT or IIM or St. Stephen's or some of the best colleges in India, very few Tibetans get into it. So in that sense, we are doing quite good when it comes to average of literacy rate. Sikyong kebe lobden lenzo ting tangbyo to gyaga tang pyori kyawang niga pepdo. Shiri le kongki labra ka kyune chik labre nang lo ya kangye karagari tiwi me tinde ki ngwe ya simjuk chi che andile shi shabu to ne nganzu jushi nenga che ta kya chimbu shi chik tön sha yure chezan ta dari ban tanda shoke ki chogdeng soro di ban ani ki kol ya cha de yure ta di nang lo ya ki yakpo so yong che re ta na singi ki 개개인 레갈이야 쇼사베 쇼골이야 한 모두니 개개인 간데신 이야기 했던 거래 아니야 라브레 진용은 개개인 심주 간데스 치고 그래 다나 신기지 다 개개인기 레가디 지소 나올이야 내가 친구 심바 간데스도 그래 니네기 다 개개인기 꼴이야 조시 찍차요래 니네다 단단 인접기 조시바나 아니 다지 부제 덴베기 라브레 나올이야 신용 롭종 간데스 것도 되도 그래 롭도서 즉 소중 뭐네 아니 개인기부터 롭종 제 간데스도 그래 다나 신기 체릭다 응지기 롭스기 내제되게 간데스 얘기 당도 그래 니네기 즉 부제 덴베기 롭스 내제식으로 간데스도 그래 니네기 조시 찍던 인접 차도요래 다데네 산이 쇼게기 단단한 속된 니디 그린래야 조신내 같이 찍디 아주 라브레 나올이야 롭도스기 부위기 내제래 다나 신기 인지기 내제 교부여 송자 아니 기 니디기 내제 얘기 당을 양으로 답을 가르가르도 딘데시 차도요래 니네 산이 인접기다 조시 타마스로디 라브레 진용 제조래야 양주 교당 가르당 고도 단대상 아주 도스테바나 라브레 나올이야 진경 제당 마고 쇼직 아니 진경기 레게 모짬마도 라브레 나올이야 시용기 네시우치 티도 메베기 손나시 용되고래 제산 딘데 돈에 지 라브레기 겐진디게디 아니 진경기 고팅이 찍네 아니 시용기 고팅이 질이야 간데스 교당 투래 다나 신기 라브레기 아니 겐진기 고테베 고네 아니 개겐디게 간데스 얘기 당고래 딘데기다 간제 라브레기 진경의 대바이베기 조시 시바도 샤요래 아니 조싱하고든 아주 두즈라와나 아니 토림 시유시 주기 즉 시제 람드에 템 나야기 딘데 차시 지유신 쉐 다 디나로네 다 돌링 난게 군도네 다 개바든 주 가네가네래 고나주 지 간데 드긴 차례나 다 다린 돌링 바라 테와로 가네가네 요리 직선 다 단대기 총두 나로리야 자베 먼저 드르 갈라간자 망부 쉬요래 이번에 총두리야 문수 차 통인디 다 개망 쭉직 차유
안데네 양 개왕 가시 안 총들이 무슨 차도 매바 매네 아니 양지 이도네 아니 쿠란족의 공자카리 버디기 나요래 또단다 총들이 무슨 차는 개왕 죽직 나오네 ngachi ngarazu pyurik chad yore aniya dijing ani kyagagi da sheyungi khyabadin chayo da dinal pezun soru shubana bena minan enga che soru shubana nzu kyagagi professor Krishna Kumar peyore ani Krishna Kumar da kyaga nanglo la sheyun lopsuyuk tola halam da jik kebegi zele sumbo soru chad yore korangi zabe chale naidi dili tholom nanglo ya jik lopsuyuki tolya ani nga chu jongda ti se teenager di nalu ya chale tus nangore ani nyamdo ya ta bena longas chigring la kyaga ge tan de NCERT shue dire ta lopsu tolya choba ke shu di gi director na yore ani korang gi dinde gi ta shi da ji zo tolya chale ma na yo song sang kyaga shungi tan da chi patma shri dinde ani sengda thoming ge cha de yore di me ta nga zo bebe gi kyangwa na no ne nga zo waranasi tolop ki ani ngeden ba dos pe yore ta 계신 거 삼들이야도 차츠번나 아니 나란도 수준기 아니 즉 시윤기 넘루 나로리아 롭정제 디네야 땡럽기 아니 즉 넘루 나로리아 친신의 강지 수준당 땡럽기 즉 롭정 제기 넘루 이자 갈라가섬 기 경화 팅사부 여기 미는내가 좀시도 차들다 디밍기 가서 개마 자베 쭉직스도 스페어신 슈에 As far as Tibetan education is concerned, I am of the opinion that it is going on the right path, but there is a need to bring more quality in the paradigm of teaching, learning, assessment and other aspects of Tibetan education. As very rightly His Holiness Dalai Lama has said yesterday only, that we need to bring more scientific paradigm of research in the field of education at all the three levels, primary, secondary and tertiary levels. And as far as my opinion is concerned, I am of the opinion that of course we should adopt more and more scientific understanding regarding the teaching, learning, assessments and the organization of education and the very purpose of education, which is nothing but the man-making. But at the same time, I'll emphasize that the Tibetan education must concentrate on the ancient epistemology and the pedagogy that were advocated by many thinkers in Tibet and outside Tibet on the basis of the Buddhist epistemology and psychology. Pimitikzu churi legune shuga tekjen chuling zugla khangdo taunga be cheni shu duni phe dokam yushu chuma leb zongkon chikti thongde kyakyo yuzu rugani be adil dewani yibe renglu mese nangke tenzi sherabla ke chedo shungde chumbi melam konso na yebre renglu sumji soji yibe gejeba tenzi sherabla renglu mese nangne terongskyu yebre Pimitikzu nangsi kale kyari toma choki kyaga tasoke nyandajin kushab Javed Habib la turenangdo kushab Habib la saratolobdo pyurik shunge sor nangsibe tasu lerik tolaya peyobre kalin chotan turenangab kyaga lojo Bangalore Nila Mangalar tasu lerik jonda yarge tongcho kola kamenangdo kushab Habib la ne kyaga na tasowa nyandajin shik yimre Pande Sikyong cho dautube che ngane dinda ni zamshigring la chang arita Europe na shungde chobe nangdo zerimna ari tongker New York ta Gaza Washington DC to keje ledyon khaji jukyong chedu ta Boston Howard chedu zula lomye kado chongdushi koti nangyo Europe Lithuania na thezo thimita niyu mina khaji jete nangyo je khedo Sikyong cho che jurungnin chir dasar phejo nangdo 참디네 다른게 생규레제 다가 죽대슈기 샴라 남싱원다다 니레 체제로도 세루나 선이제용 자상세비 단클은 조보나바 제초 데모이나 대랑의 보자로니 동자당 십주 라숑 좁든비 처들리 보다지위 치니제당 서다지비 치즈 레자 프로 렌조다거 타거 종출라로니 치차장라 차브르드 ngazu chitsle zedang karma jini ni renzhou da ger zhani dang zhongchul milong kewi chozur ha zang zang la cha sang dang la sul along di dar song zi ba dang cha kang dang dan sar zang arat song wa dang lobnir xie jie gu zi ba ba ma dong len so chang si dem zhe xie ba keng ba sar jia dang keng ba bo wa di zhen de jenur xie re dong wa dang 총坑当沙坑沙等工作下话说，立当下话配切话能那让话人，按将得见南国开为朋友得出的当今人把能给
波加罗尼东家当十九，阿上周登比吃这里，波大这位去年个当，知道这个比去登，人家巴上，人着大个扎尼，种出三米，去查先比，让你去简单去下来能多了嘛多，人离着3万公这个不明白人。这样，等你实际南国去为先比吃，给你当多么那么容易比，真把难给，特别是3年这样。